Jaluk lalem. Pokoknya melas karo nyong. Nyong lagi kencoten banget. Komok ngerti lem. Agar ngenai panganan maring wong si lagi kencoten ki pahalane gede banget. Tolong lalem. Setitik bae. Nyong lagi kencoten loh. Agar kok ora gelem nulungi wong si lagi kencoten padahal kok teyeng. Dosanya kok gede banget loh lem. Ya men, dosa-dosanya nyong kok. Lagian, segede dan seakeh apapun dosanya nyong pasti nggak diampuni selagi nyong masih gelem bertobat. Lem lah, tolong lem. Apa nyong kudu bersujud karo komen kok gelem bagini sukrone lem. Utu melaser, rusak gigit nang naik. Ups, gigal. Ora gigal ding. Dadah. Tapi apa rela bagi-bagi? Ya ampun lem. Padahal kur sukro lem. Nyong jaluk tok ora diwe. Pelit kok lem. Pelit. Lem. Lem. Gedang goreng. Gedang goreng kudu dadi milik Nyong. Nyong ora kegabah. Nyong ora ngeton yang nyong lagi kencotan. Hai Reng. Kabarnya sehat mbok? Rama Bini sehat? Orang sok peduli lah karo keluargaku. Kereng, aja salah paham disit. Keluargamu ya keluargaku juga. Apa kok kelalen anggar dewek pada keturunan Kang Nabi Adam? Dan karena dewek pada keturunan Kang Nabi Adam, dewek kudu saling peduli. Dan salah siji bentuk kepedulian gue saling menanyakan kabar. Iya juga ya, Bro. Ngapura ya. Alam, anggar bisa aja sekedar nakoni kabar tok, tapi juga kudu dibarengi karo kepekaan serta tindakan. Maksudnya? Misal ya, kayaknya nganggo analogi wong sih lagi pacaran. Dan nyong ngambil contoh kok. Anggar misal kok lagi chattingan karo pacarmu, aja kakean basa-basi. Sering-sering kan bocah lanang anggar chatting karo wadone kayak gini. Beb, wis mama apa urung? Beb, wis bubu apa urung? Gue salah besar. Lah terus sing bener kepriwe, Bro? Sing bener gue, Beb, mam yuk, nyong siki maring omahmu ya nggawa panganan. Nah gue sing jenenge kepedulian disertai karo tindakan. Gue kan mau mangan. Nah, angger turu berarti beb bu bareng yuk. Nyong mari ngono nggawa kon. Cukup. Aja diterus nak, mbok dolare kuning. Oh iya ya. Oke, balik maring topik ya. Hal mau gue juga berlaku nggo kekancan. Tapi sing gie bentuk kepeduliannya beda karo sing mau. Sing siki gue kepeduliannya kudu disertai karo kepekaan. Misal, anggar anak kanca dolan maring omamu. Dan sebagai bentuk kepekaanmu, kok kudu nyugui. Entah kue mendoan, wajik, apa gedang goreng. Ayo dong Reng, kegian gedang gorengnya ditawak maring nyong. Kewis waktu nih gedang goreng gue bermigrasi sekang piring maring wetenge nyong. Ora bisa kayak gini. Nyong kudu jemput bola. Siki nyong kudu ngomong karo Gareng. Angger nyong kepengen gedang gue. Halo Reng. Ada Jibril juga. Wis suwe, Bro.
Pakai pirang menit lem. Seger teman, sore-sore minum kopi. Join lah. Ya. Biasaan wong Jawa yang ada panganan garis siji mesti riku-riku. Pada tegal temenku tadi wong, terutama kolem. Kau ngerti ora? Nyong gue lagi kencoten dan nyong kait mau gue lagi nahan. Men orang ngeton yang nyong lagi kencoten yang ngerti gareng. Asal kau ngerti ya lem. Dan goreng sini lagi dipangan kowe incarane nyong. Nyong kait mau gue berangan-angan agar gedang kue ketek lebokna maring cangkemku melewati kerongkongan dan bersemayam di lampu, terus diakhiri kalau pencernaan. Tapi kok segala kabeh lem. Tega kok, tega. Ya nya, anggar kue gelem, mumpung urung dilek. Ngono dilek dewek. Rambutnya nang apa sih, Rek? Embu kue lah. Oh iya, kok gelem orek ya, mumpung urung dilek. Ya wis ngene. Nyong terima disolimi karo Kopada. Nyong ikhlas. Dan nyong ora bakal balas. Bukannya nyong wedi apa kepriwe. Tapi nggo kondisi sing siki. Gue sama sekali ora penting. Sing terpenting siki gue matang. Brownies? Hah? Brownies? Hah? Tapi Teneng brownies bentuknya kayak kie ya. Teneng udah kayak tai sih. Orang nyong kudu positive thinking. Kie kayaknya kie brownies resep anyar. Mulanya mampunya kayak kie. Tapi nyong ragu kok. Kie brownies apa tai ya? Tai brownies, tai brownies, tai. Tai. Ora. Mending jajal daripada penasaran. Ya tai, Lagian segede apapun dosanya nyong pasti Lagian segede apapun dan lagian segede dan seakeh apapun. Iya, lihat action. Lagian dan segede Lagi action. Omok ngerti lem. Agar ngenai panganan maring mongsi lagi kencotan ke pahalanya gede banget. Kok kunyah gede banget. Datar banget. Datar. Kayak Miki. orang gigal ding. Dadah. Tapi apa rela bagi-bagi? Iya, angin gitu juga suaranya masih